Abel Guamberinia, TU Kedelan Province, the 4th edition, a Chalo Media Officer. Kita luag di Chitang and Ukraine in the Peruia Beach, Medwema Beach, Martinia Peruia Ngain, Timelan Province, Bedi accident, a Caramenio team, Idoholo took friendly game, Kedidoholo select team, accident to Nuere Buradi, Ame Quadio Runye, Yakina Gitie, Tina Blake Cario, Ame Quagiruin accident too. Abli ho beru dana chiel ametiyo ked media eto beru ngat me mar tuhu dang tiyo doholo so nyoti i basa chiel amenyo tuhu mela province ta wot kede joling jo beru penyo apingo communication no ken petia bino eto keneno trauma me jodon ye no pot petia yot ame jodonyo hoyor tutwal akati making any statement amenyo to erwat kedi wi joinyo angat mo bedi accident injuries no airport jo bedi dahatal na kom bedi anata loki politika che kede moneno blake kame potie anwongo kony me yot kom tikede team doctor mono nas judith ame poti dahatal mulago kara che kede driver ame bus mono denis lara ame dang potie ping ay to gere dala hala hatie to yagi tigini out of danger. But apira tekere management May 4th edition job bot Fufa kun explaining mo timere atituno mono ne accident mabeda tie aka me akwaru ye wono bediye and then trophy me Fufa Drum menyo Tibola province atibere kere kare me balle penyo bere accident metia dit eto yiningyo accident pero gina me ngato ken pe yubo ngato ken na menyo ngyo ni atimere petie pero gina me ngole me da pe gere ko so kombedi to ko bukani allow dushu funds me allow dushu culture stakeholders dushu bed come oko moneno report ame aya report Fufa ame guiding ango mokene ame otwero tim apoyo